nakon trotomnog romana Trifuneja, za koji je dobio nagradu Miloš Crnjanski, pojavljuje se još jedan novi roman Stojana Berbera, a to je upravo Zebnja. I u njemu se, kao i u prethodnom romanu, govori o onom istom svijetu, o krajišnicima koji su iz Zadarskog zaleđa doselili nakon balkanskih ratova na prostor u Makedonsku Nedođiju, u bivše selo iz kojeg su se, odnosno u jedno selo iz kojeg su se Turci prije toga na vrat na nos iselili. Krajišnici su sa sobom donijeli velika nemanja, nešto škripavih stolica, ormara, zarađalu viljušku, nož i kašiku. Sve će to oni kasnije, kada budu shvatili da im ničemu ne služi, odbaciti i teška srca zakopati. S druge strane, potpuno drugačije stoji stvar sa onim što su krajišnici donijeli u svojoj duši. Oni to čuvaju kao veliku dragocjetnost. Za ovaj narod veoma je česta pojava da se sele i najgore od svega toga što ovo nije posljednje seljenje, pa čak ni u istom vijeku. Krajišnike prosto prati usud da se stalno motaju po okrajini. Oni stalno stradaju, pate, a nikako da nađu stalno mjesto boravka. Inače, glagol krajniti znači ratovati. Narodna pjesma lijepo kaže da se u krajini sa krvi ruča, s krvi večera i da tu svak krvave žvaće zalogaje. I eto zbog čega Berberovi junaci umjesto crkve i molitve prigrljuju pušku i kad su gladi i kad su žedni. Dakle, vrlo je teško stanje. Strah je zavladao, nesigurnost i ljubomora nagrizaju porodične odnose. Vlada atmosfera opšte zebnje, po čemu je ovaj roman i dobio ime. Egzistencionalna zebnja, nesigurnost i strah su svakodnevica sa kojim ovaj narod liježe i sa kojim ustaje. Strah je zavladao tako da pojedinci vrlo teško opstaju u takvoj situaciji, dok opet oni drugi idu i dalje. Takva je i stožerna ličnost ovog romana Lazar Sekulić. Pored njega pominju se njegova 3 sina, zakonita žena Marija, snaha Zorka i na posebnom mjestu i u posebnom odnosu prema drugim likovima u romanu njegova ljubavnica Jovana. Njen položaj i odnos prema drugim likovima u romanu je sasvim poseban. Njen položaj je gotovo prihvaćen i javan. Njen izgled i odnose koje ona gradi i koje prima od drugih muških članova u porodici pojačavaju prisustvo erotskog romana. Svi važniji emotivni talasi u romanu kreću od nje ili su ka njoj usmjereni. Roman Zebnja je gusta proza sa unutrašnjom dramatikom. Prisutna je kompoziciona prepletenost zbivanja i događaja. Naporedo sa osnovnom pričom o Lazaru Sekuliću dešava se jedna mirnija priča koju saznajemo iz pisama, koju njegov sin Miloš upućuje na adresu Francuza François, gdje se na jednom, odnosno u mirnijem tonu saznaje, odnosno daje se slika o narodu i državi kojoj pripadaju i Berberovi junaci. Ono što je značajno za ovu knjigu jeste da je prisutna bogata leksika i slapovita sintaksa i česta upotreba lokalizama. Utisak koji ova knjiga ostavlja na čitaoca veoma je povoljan i snažan. Ono što je značajno jeste da ova knjiga daje jednu vjernu i upečatljivu sliku istorijskog dijela, istorijske sudbine jednog dijela srpskog naroda, koji u književnosti do sad nije neposrednije prikazivan.